شما چه اشتاپین که شما شرین بدلا سلين دمبا كبتغي لولا تستغفرون الله ومن يقول برچه الله وتي مغفرتنا لوت برچه الله ذاته إن لوتت كي الله میں کمیو کوتاہیو میں گناہ جرم مر معاف کر الله بخشش بلوته معافي بلوته لعلكم ترحم تكش مثلا الله رحمه بكانتو الله رحمه كانش مثلا يعني شما اي كاران كي كنغاي شما زان وقت نزانت كي انشاني انجام عاقبت بربادي ويراني روغاي قالوا طيرنا بك وبمن معك اشتشك وجاء حصل حقيقة شنك تيو تي همراهني ذريعة تيو تي همراهني سببا ما شومی محسوس کنین شومی مارن کہ مارا شومی اجتا اہم تیوتی ہمراہنی سبب واجہ جواب دا کہ طائرکم عند اللہ شمی شومی فیصلہ و گپ پگان چا اللہ طرف آئیں شومی شما جتا بلے اے خاطر کے شما اللہ بندگی فرمان و حکمانا ڈالچار کرتو ماننے یار بنا گناہ ہی نما اللہ قاصد و من چی کرتو اللہ منا زندگی داتا اللہ منا پیغمبری و حکم داتا و ما اللہ حکم دے میں بیوس مجبور بل أنتم قوم تفتنون حق حقيقة شين كشما يغنشين راجو قومي كشما يوهدي چكاسي و گچلي تاكبتي الله پیغمبر منگو نمنگه یک دراهي تاوراني سر شما احتو گير کرد یک گوریه شما نیکبختی دومی گوره شما شومی فیصلہ پہ کریں کجام راہ سے ہوگی پیغمبر راہ اگر رویت السعادت ہے وہ نیک بختی ہے وہ وش نصیبی ہے وہ خوش نصیبی ہے راہ فمشا فرمو طائرکم عند اللہ بلے ہاں شما ہستے قومی کے فتنہ ہی ہے وہ آزمائش یہ تہا کب تک گئے چلو مستر آزمائش چی بھی کہ پیغمبر همراه ببيت أي سر إيمان بيارد أي حكم خبران بمنت جنت مرق واسطة دنيا چار روچان را الله رسول نمنت منكر بيت أبد الأبدي عذاب هنشي عذابك هيج بخلاص هنشي عذابك فالدمانو كيا هم كم تري وشي وتنو بيشبه بحر نصيبنا بل أنتم قوم تفتنون شما قوميت کے چکاسو امتحان تها کبتگی چونکہ قرآن کریم قصہ آنا اور نبی یعنی قصہ و اقومانی انجام حالا بیان کا ہمیں ترتیب ہے کہ آئیتا ہما عبرت کشو پہنا دے خبر بھی ایک قومت آئی ایک دلی چیزیں آستا وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض إيه شهرتها سيدنا صالح عليه السلام قوم ملكتها 9 مردم هستن که ای دونگو رحزانو هر سلیه که چاگردتها هستن اشانا مانا تباہی تالان کرو خراب کا اشرب بجان آرب بند بشی مچا بر ای ڈگارم سوچو ای حیوانا ای جندہ ای تجارتا ای عزتا یفسدون فی الارض تجاہی کہ اشانی ملک حد و حدودا چا ای نوہے کسانی دستا ای راج و ملک و قوم و ادمت رنج کر شگائے
पता हंचें फसादकार और तबाहकार और तबाह हाल मर्दम आता वला युस्लिहून हिजब इशान नेकेन और सलाह कारी न को चेशानी दस्ता हिजब चुशी नौबते नया के या कार खैर हम बिकना तुम चूंकि एक मिसकाल ये मुताबिक एक जर्रे त्रिच के मुताबिक नेके ने हमेशा नहीं कह रहा भी ये अंदाजा वकान फिल मदीनति तिस्अतु रहतिन युफसिदून फिल अर्द वला युस्लिहून ज़मीन तहा फसादिश ताला करतो तो सलाहकार ना है नु सैयदना सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जेड़ा वो मामला हमें लोपर और रहजन और हमें सिल तबाहकार मर्दमानी दस्ता खब्त कालू तकासमु बिल्लाह वतमा होता गुश्तिश हमें हालती